дуруд бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи «Аз паём»ро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Барномаи «Аз паём» пас аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ аз 28 декабри соли 2023 дар телевизиони Тоҷикистон роҳандозӣ шуд бо мақсади шарҳу тавзеҳ ва бардошт аз нуктаҳое ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни роҳаи паём таъкид карданд. ҳоло бо ин мақсад мо суҳбате дорем бо Амруддин Шариф, номзади илмҳои таърих, омӯзгори факултати муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Некрӯз Қодирзода, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, омӯзгори факултати ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. аксарияти коршиносон вақте дар хусуси паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунанд, пеш аз ҳама фарқияти ҳамин паёмро таъкид мекунанд бо дар назардошти мундариҷае ки ё муҳтавое ки дар мундариҷаи паём изҳор шудааст ё ин ки мушаххас шудааст. ғолибан агар суҳбатро дар ҳамин хусус оғоз кунем бисёр хуб мешавад. паёми солонаи президенти кишвар ба парлумон ин як инъикоси сиёсати демократӣ, ҳуқуқбунёд будани давлати кишвар ба шумор меравад, зеро дар заминаи он ҷамъбасти солона, ҳисоботи дастовардҳо ва муайян кардани самтҳои афзалиятнок, вазифагузориҳои мушаххас баррасӣ мегардад ки ва махсусияти паём дар он зоҳир мегардад ки он ба намояндагони мардумӣ ва дар ҳамин замина ба тамоми мардуми кишвар ироа мегардад ва махсусияти паёми пешвои миллат ва дар маҷмӯъ нақши паём дар сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар он зоҳир мегардад ки ин паём як суҳбати рӯбарӯи сарвари давлат бо тамоми мардуми кишвар, тамоми сохторҳои идорӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҷамъиятӣ ба шумор рафта як суҳбати ошкоро ва ҳидояту роҳнамоӣ ва масъалагузорӣ ба шумор меравад ки моҳияти давлатдории миллии кишварро инъикос мекунад. таври худи пешвои миллат гуфтанд дар раванди аз нав тақсимкунии ҷаҳон, шиддати бесобиқаи рақобатҳои геополитикӣ, яроқнокшавӣ бо шитоб, тағйирёбии иқлим ва хатарҳои дигаре ҷараён мегирад ки аҳамияти онро боз ҳам бештар мекунад. зиёда аз он дар паёми имсола дар баробари пешниҳоди дастовардҳо, ҷамъбасти солона, камбудиҳои мушаххас ошкор шуда, барои ҳалли онҳо вазифаҳои мушаххас муайян шуданд ки яке аз махсусиятҳои паёми имсоларо ташкил медиҳад. ташаккури зиёд. паёми пешвои муаззами миллат ба маҷлиси олӣ ироа мегардид. имсол пешвои муаззами миллат паёми худро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ номгузорӣ карданд. пешвои муаззами миллат дар давраи ҳассоси ҷаҳонишавӣ ва бархурди манфиатҳо ҳамзамон сар задани баъзе аз бемориҳое ки ҷаҳонро ба ташвиш андохта буд ҳамонанди COVID-19 ва ҳамзамон норасогии озуқа дар ҷаҳон, аз нав тақсимкунии ҷаҳон, шиддат гирифтани муносибатҳои байналмилалӣ аз ҷумла муносибатҳои байналмилалӣ ҷиноӣ, хариду фурӯши инсон, яроқ, маводи мухаддир ва терроризму экстремизм, яъне моро, яъне ватани моро, давлати моро, пешвои моро водор намуданд ки дар паёми худ оид ба масъалаҳои марбута таъкиди ҷиддӣ дошта бошанд. ҳамин тараф ҳам шуд, яъне пешвои муаззами миллат бисёр дуруст қайд карданд ки новобаста аз вазъи кунунии авзои сиёсии ҷаҳон, Тоҷикистон дар соли 2023 ба ҳадафҳои дар пеш гузошта ноил гардид ва вазифаҳоро ба соли 2024 пешниҳод намуданд. ҳама гуна муносибатҳои хусусан иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқиро дар бар мегирифт. агар мо дар муқоиса аз паёмҳои қаблӣ назар кунем, бинед ки пешвои муаззами миллат таъкид намуданд ки имрӯз иқтисодиёти ҷаҳонро
масалан камбудиҳо фаро гирифтааст ва моро зарур аст ки заминҳои кишоварзиро самаранок истифода барем ва аз он ҳосилҳои думаротиба ва семаротибаро ба даст оварда барои худ захира намоем. Яъне ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки вобаста ба ана ҳамин гуна манфиатҳои геополитикӣ метавонад минбаъд низ сарҳади якдигар маҳкам карда шуда ва дастрасӣ ба озуқа кам гардад. Яъне пешвои муаззами миллат ҳам ҳамин хусусиятҳоро ба инобат гирифта ба мардуми шарифи Тоҷикистон муроҷиат намуданд ки ҳамин гуна амалҳоро иҷро кардан айни саривақтӣ ба муддаост. бале ташаккури зиёд. хуб ба ҳамин мундариҷаи паём назар андозем. аз ҳамин таҳдиди хатарҳо чолишҳои бисёр вусъатноки ҷаҳони муосир оғоз мекунад ва пешвои миллат изҳор медоранд ки бо дар назардошти ҳамин мураккабшавии авзои сиёсии ҷаҳон мо рушдро ва сатҳи мӯътадили таваррумро дар ки албатта ба рушди соҳаи гуногуни иқтисодиёт мусоидат мекунад нигоҳ доштем, таъмин кардем. ва ҳамзамон дар хусуси суҳбати ошкорои пешвои миллат дар ин паём бо мардум суҳбат кардед, изҳор доштед. чандин муваффақиятҳое дар соли 2023 бо назардошти вазъият ба даст омадан ноил гардид миллати тоҷик ба онҳо, ҳамзамон аз чанд камбудиҳо пешвои миллат изҳори нигаронӣ карданд ки ошкоро будани паём низ дар ҳамин зоҳир мешавад. аз баъзан камбудиҳо изҳор доштанд, баъзан ҳолатҳое ки бо дар назардошти сатҳи пасти маърифати ҳуқуқи ҷавонони махсан ҷавонони мо махсан ба чолишҳо дода мешаванд ё ин ки кам гардидани содироти маҳсулоти саноатӣ изҳор нигаронӣ карданд ки камтар шудааст. умуман чандин иродҳои пешвои миллат дар паём гирифтанд ва аз оқибатҳои нохуши он ба мардум расонданд ки мо бояд дар ҳамин самт бештар ҷиддӣ кор кунем ва бо дар назардошти ҳамин баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ махсусан ҷавонон дар маҷмӯъ ҷомеа бо дар назардошти он ки дар ҳамин авзои бисёр ҳассоси ҷомеаи ҷаҳонӣ мо рушди давлатдории миллии худро, истиқлолияти худро, амнияти худро таъмин намоем, соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. биёед дар бораи муҳимияти ҳамин пешниҳоди пешвои миллат суҳбат кунем. дуруст қайд кардед. пешниҳод гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ аз он гувоҳӣ медиҳад ки яъне то имрӯз вобаста ба ана ҳамун сатҳи статистикӣ қобилияти ҳуқуқдонӣ ва ҳуқуқфаҳмии мардум ба дараҷаи хуб нарасидааст. яъне пешвои муаззами миллат ҳам таъкид доштанд ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд конститутсия, қонунҳои ҷумҳуриро донанд. мо имрӯз шоҳиди ҳол мегардем ки аз сабаби надонистани меъёри қонун шахс ба ҳуқуқ вайронкунӣ даст мезанад ва ҳангоми ба ҷавобгарӣ ҷалб намудани ӯ вай изҳори пушаймонӣ мекунад ки қонунро намедонист. албатта барои ҳамин мақомотҳои махсуси давлатӣ, идораҳо, махсусан мақомоти ҳокимияти давлатӣ, инчунин шуъбаи робита бо ҷомеа, фарҳанг, маориф, боғча, мактаб вазифа доранд ки ба шаҳрвандон муҳтавои асосии меъёри ҳуқуқ яъне меъёри қонунро расонда тавонанд. яъне ба мардум расонда тавонанд ки қонун танҳо барои ҳуқуқшинос, барои вакили парлумон не, балки барои мардум қабул мегардад ва барои сатҳи арзандаи зиндагии мардум қабул мегардад. ҷавононе ки имрӯз ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои тундрав ба монанди террористию экстремистӣ ворид мегарданд, онҳо низ аз надонистани анамон меъёрҳои ҳуқуқ ва меъёрҳои қонун бисёр ба ҳамин гурӯҳҳо ворид мегарданд. агар шахсе ки комил ҳуқуқ аст ки шахсе ки комил ақл аст дарк мекунад ки оқибати кирдори содиркардаи вай ҷазо дорад, фикр мекунам ки дилхоҳ шахси қобилияти пурраи ақл аз ин кирдор даст мекашад ё ин ки ба ҳамин кирдор даст намезанад. сабаби асосии ана ҳамин даст задан ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ҷиноятҳои муташаккил, хариду фурӯши маводи мухаддир ё ин ки дигар кирдорҳои ба ҷамъият хавфнок аз он гувоҳӣ медиҳад ки ин шахсон маърифати пасти ҳуқуқӣ доранд. яъне мо шуморо зарур аст ки дар сатҳҳои гуногун махсусан мо омӯзгорон вазифа дорем ки дар сатҳи донишгоҳ ба донишҷӯён пурра муҳтавои асосии қонун, ҳуқуқ ва он санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат қабул мешаванд хосатан расонем.
ва ҳамзамон дар баробари мо дигар қишрҳои ҷомеа низ вазифадор ҳастанд ки ба мардум муҳтавои асосии санадҳои меъёрии ҳуқуқиро расонанд. ва ман фикр мекунам ки пешвои муаззами миллат ҳам ҳамин масъаларо ба инобат гирифта имсол соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. агар шахс худаш ҳуқуқдон бошад ва аввал ин ки қонунро нақз дарк кунад дурандеш мешавад, ватанро ҳимоя мекунад, падарро ҳимоя мекунад, модарро ҳимоя мекунад, марзу буми хоне ки ватани миллии худро ҳимоя мекунад ва намегузорад ки андешаҳои носолим ба анам мисол ҷомеаи имрӯза ворид гардад. ман фикр мекунам ки соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 ин на танҳо барои худи мақомотҳои давлатӣ ё ки шахсҳои мансабдор субъектони махсус, балки барои ҳамаи қишрҳои ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистон зарур аст ва субъектони махсуси барандаи ҳуқуқ, яъне мақомотҳои давлатӣ, мақомоти ҳокимияти иҷроии маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ, вазорати маориф, вазорати фарҳанг, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ вазифа доранд ки ба мардум шарҳу муҳтавои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро расонанд ки то ин ки фарҳанги ҳуқуқӣ, маърифати ҳуқуқии аҳолӣ баланд бардошта шавад. ташаккури зиёд. вақте ки дар бораи масъалаҳои ҳуқуқӣ суҳбат мекунем, бевосита мо ҳамин истилоҳе ки хоси ҳамин мавзӯъ аст сарфи назар карда наметавонем. хоси ҳуқуқшиносӣ аст, деонтология, яъне таносуб байни ҳуқуқ ва ахлоқ. барои чӣ ин масъаларо матраҳ кардам? яъне ки шуъури ҳуқуқдонӣ ё фаҳмиши ҳуқуқшиносӣ ҳар як инсон албатта аз ахлоқи он низ вобастагии бисёр амиқ дорад ва ахлоқ зарфияти табии инсон аст. ё сатҳи ҳуқуқдонии мо агар ба ахлоқ низ вобастагӣ дорад, пас ахлоқ зарфияти зеҳнии мо аст, табиии мо аст, фитрии мо аст, аз муҳити оила оғоз мешавад. манзур ин аст ки агар дар оила ҳамин паҳлуҳо ё ки оқибатҳои надонистани ҳуқуқдонӣ ё ки оқибатҳои надониста ба кирдорҳои ғайриқобили қабул даст задан ки меъёри ҳуқуқро вайрон мекунад, дар оила ба фарзандон фаҳмонда шавад, пас оғоз мешавад баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, ҳусни ҳуқуқдонии инсон ва дар маҷмӯъ дар ҳошия як ахлоқу одоби ҳамида рафтор кардани шахс аз муҳити оила оғоз мешавад. яъне пес аз ҳама оила низ ҳамчун як субъекти бисёр фаъол дар ин самт масъул аст. воқеан дуруст қайд кардед, ҳуқуқ ва ахлоқ якдигарро пурра мекунанд. вақте ки гап дар бораи тарбияи оила меравад, бояд мо аввал донем ки яъне ахлоқ ин аз ботини шахс ба вуҷуд меояд. ҳуқуқ бошад, пас ин аз ҷониби давлат ё мақомотҳои давлатӣ қабул карда мешавад ва шахс то онро дарк кардан, яъне кадом кирдор нисбати вай уҳдадорӣ аст, намефаҳмад. барои он ки дар оила вай дуруст тарбияро ба роҳ монад, яъне хубро аз ганда ба фарзандон фаҳмонда тавонад, бояд волидайн аз ана ҳамун меъёри ҳуқуқ бархурдор бошанд, яъне фаҳмиши ҳуқуқи онҳо воло бошад. агар до кадом андоза мо метавонем фарзанда фаҳмонем ки агар шумо дар ҷомеа масалан бо ҳамсинфат ҳамсабақат вақте ҷанг мекунӣ, оқибати ҳуқуқии вай мувофиқи моддаи 90 кодекси ҳуқуқи вайронкунӣ маъмурӣ ман ҷавобгарам писарам, маро ба суд мебаранд, мувофиқи моддаи фаҳм ман ҷарима меспорам. агар анами гуна мо фаҳмонда тавонем, ман фикр мекунам ки боз фаҳмиши ҳуқуқӣ дар ҷомеа дигар мегардад. ташаккури зиёд. агар ба табиати ҳамин ду масъала назар андозем, ахлоқ ва ҳуқуқ, бешак гуфта метавонам ки ахлоқ ҳам қонун аст. қонуне ҳаст ки табиат дар сиришти инсон, дар хулқи инсон ҷо кардааст. аммо вазъият умуман ҳаёти мо, зиндагии мо нишон медиҳад ки баъзан ахлоқи ҳамида, баъзан одоб ки ҳусни инсон буданро инъикос мекунад, таҷаллӣ мекунад, поймол мешавад. ба ҳамин хотир инсоният маҷбур мешавад ки барои рафтори инсон дар чорчӯбаи ахлоқу одоби ҳамида қонунро таҳия кунад. рафторҳои моро ки аз ахлоқ, аз табиати мо сарчашма мегиранд, танзим менамояд. хуб, берун намеравем ҳамин зиёдаравии хурофотпарастӣ, ба ҳадди ифрод расидан дар дастархонороӣ ҳангоми орустани дастархон дар маъракаҳои озодорӣ бошад, тӯи хурсандӣ бошад, ё ки бо дар назардошти ҳамин зарурат дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим қабул шуд, ё ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модарро мегирем. ҳамаи инҳо бо дар назардошти қонун ҳастанд, рафтори моро ба танзим медоранд, муносибатҳои ҳуқуқи моро ба танзим медоранд, аммо ахлоқи моро низ тақвият мебошанд, таҳким мебошанд. хуб, мегузарем ба масъалаҳои дигари паём. дар паём пешвои миллат аз устувории афзалиятнок
дар самтҳои гуногун соҳбат карданд. Кадом омилҳо ё кадом равишҳои коргузорӣ ё ин ки дар сатҳи ҳукумат имкон дод дар ҷомеаи мо ки мо ҳамин рушди устуворро дар соҳаҳои гуногун нигоҳ дорем ё ин ки таъмин намоем. ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири расидан ба рушди устувор якум ҳадафҳои стратегиро дуруст муайян намуда барои дастёбӣ ба онҳо пайгирона амал мекунад. Ва яке аз муваффақият ва махсусиятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон низ ташаккули механизмҳои фарогир ва дар зеҳни ҷомеа ташаккул додани дарки меҳнати аҳлона, содиқона ва дастаҷамона барои расидан ба ҳадафҳои устувор ва дар маҷмӯъ рушд ва рифоҳи тамоми мардум мебошад. Ва тавре дар оғози паём пешвои муаззами миллат таъкид намуданд, фароҳам овардани зиндагии шоиста барои мардуми Тоҷикистон яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва мо барои расидан ба ин ҳадаф аз тамоми имконият, аз тамоми нерӯ ва талоши худ истифода мебарем то онро воқеан амалӣ намоем. Махсусияти рушди Тоҷикистон бахусус дар самти иқтисод, иҷтимоъ, фарҳанг, илм, маориф дар устувор будани анамин ҳадафҳо, пеш аз ҳама дуруст муайян шудани онҳо ки аз хиради азалии мардуми тоҷик дар симои пешвои миллат шаҳодат медиҳад, дар татбиқи чораҳои амалигардонии онҳо ва дар пай тақвият додани ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии онҳо маҳсуб меёбад. Яке аз ҳадафҳои асосии стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози истиқлолият ин паст кардани сатҳи камбизоатӣ буд ки сарвари давлат дар паёми ниҳоӣ таъкид намуданд ки нишондоди сатҳи камбизоатиро ки соли 1999 ба 83% мерасид, ба 62 банди дарсад коҳиш додем ва ҳамзамон ҳадаф гузошта шуд ки то соли 2030 ин бояд ба сатҳи 10% расонида шавад. Яъне махсусияти сиёсати давлатии мо ин дар устуворӣ дар афзалиятҳо мебошад. Ба хотири расидан ба ин ҳадафҳо яке аз омилҳои калидӣ ин сиёсати иҷтимоии пешвои давлат мебошад ки дар дастгирии маориф, илм ва тандурустӣ, эҳёи арзишҳои миллӣ ва дар маҷмӯъ фароҳам омадани як маърифати тамаддунӣ, маърифати миллӣ инъикос меёбад ки ташаккули маърифати ҳуқуқӣ низ яке аз ҷанбаҳои он ба шумор мерасад. Мусаллам аст ки маърифати ҳуқуқӣ ин танҳо донистани ҳуқуқ нест. яъне ин баландбардоштани дарки ҳуқуқ, донистани оқибатҳои он, масъулияти шахс дар назди ҷомеа, дар назди миллат, дар назди фарзандон, оила оид ба риояи ҳуқуқ ва аз ҳама муҳимаш ин афзалияти инсон, яъне ки таъмин будани ҳуқуқи инсон, ин озодии ӯро шаҳодат медиҳад. Озодӣ дар тамоми соҳаи фаъолият, дар афкор, дар андеша, дар соҳибкорӣ, дар соҳаи илм ва ғайра. Сарвари давлат бахусус дар бахши норасоии кадрҳо, баланд намудани сифати хизматрасонӣ, омоданамоии кадрҳо ва пешгирии фасод дар ин самтҳои бисёр муҳим таъкид карданд ки ин бори дигар агар таъкид шавад аз устуворӣ дар афзалиятҳои рушд шаҳодат медиҳад. Ташаккури зиёд. Дар ин хусус вақте ки соҳбат мекунем, хуб гуфтед ки масалан маърифати ҳуқуқӣ танҳо донистани ҳуқуқ нест, қонун нест, балки дар ҳамин ҳошия рафтор кардан ва масъулияти шаҳрвандии худро шинохтан. Ба дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ҳам агар назар андозем, ҳамин ҳарфе ки шумо гуфтед, ҳамин андешае ки шумо пешниҳод кардед дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ ба вуҷуд меояд. Махсусан қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбия ва тандурустии шаҳрвандон мафҳуми айнияти шаҳрвандиро пешбарӣ мекунад, ташаккули айнияти шаҳрвандиро, ва воқеан айнияти шаҳрвандӣ аз масъулияти шаҳрвандӣ мо вобаста аст.
و وقتی که مسئولیت شهروندی رو ببینیم در زمینه معرفت حقوقی در میکنیم، مسئولیت شهروندی ما رو وادار میکنه که در کارهای جمعیتی فعال باشیم، برای رشد همیشه تمایل داشته باشیم، هوسمند باشیم و میگذاریم. وقتی که درباره معارف صحبت میکنیم اصلا تکیه میکنیم با باسوادگردانی جوانان که پیشوای ملت به واسطه تاکید کردن. اکنون میگذاریم باز با آغاز پیام. پیشوای ملت در آغاز پیام با در نظر داشت وضعیت‌ها یا که بحران‌های شدید مفکوروی، اقتصادی، سیاسی، عموما اوضاع ناموزون در جامعه جهانی، از بلند برداشتن نیروی ذهنی در جامعه که قشر فعال آن جوانان است صحبت کردند و در قبال این یا که در مناسبت با این از وسعت بخشیدن کارها در سمت تامین تکنولوژی هوشمند یا اینکه وارد کردن تکنولوژی هوشمند. همین هم تکنولوژی هوشمند میگیم، هم نیروی ذهنی میگیم، ظرفیت‌های ذهنی. البته اینها هر دو در گفتگو قرار میگیرند. تکنولوژی هوشمند رو شخص به کار میبرد ثمرناکی و این نیروی واقعا ذهنی قابلیت بلند دارد و در همین راستا مسئله صاحب معلومات یا اینکه کادرهای بلند اختصاص تیار نمودن مد نظر می شود یا پیش نظر می آید که این هم با ساحه معارف سخت مربوط است. در راستای هدفهای استراتژی صحبت کردیم. پیشوای ملت اظهار داشتند که در سالهای نزدیک راههای تاجیکستان به صفت دالانهای ترانزیتی استفاده می شوند که البته این بر رشد تمام ساحه ها تاثیر نهایت مثبت می رساند و همزمان در مناسبت با این از کندشوی زنجیره‌های عنعنوی تحویل مال و محصولات اظهار کردند و گفتند که همین وضعیت امروزه جهان نشان می‌دهد که هر یک دولت، هر یک جامعه با آن ظرفیت‌های، با آن امکانیت‌هایی که دارد پیش می‌رود، رشد می‌کند و در همین راستا از ثمرناک استفاده بردن اقتدارهای موجوده صحبت کردند. ببینیم چه همین اندیشه ها، همین برنامه‌ها با یکدیگر بسیار توأم هستند. می‌گذاریم با مسئله جوانان. وقتی که در ساحه معارف، در ساحه اجتماعیات صحبت میکنیم، به واسطه بلند برداشتن معرفت حقوقی جوانان، دانش‌های جوانان، با تحصیل فرا گرفتن جوانان، صاحب معلومات کردن جوانان، مخصوصا دختران پیش نظر می آید. بیا صحبت را در همین خصوص ادامه دهیم که پیشوای ملت تاکید کردند که جوانان صاحب کسب بشوند، هنر آموزند، دانش آموزند، زنان و بانوان از نقطه نظر دستگیری دولتی در ساحه صاحبکاری امکانیت‌های زیاد را با وجود بیارند و در مجموع جوان دختران با تحصیل فرا گرفته شوند که آینده ملت همین نسل است. بله. جمهوری تاجیکستان در صحنه جهانی همچون یکی از کشورهای جوانترین دنیا، هم از لحاظ کسب استقلالیت دولتی و برآمد کردن در صحنه جهانی و هم از حساب ترکیب سینوسالی اهالی به شمار می رود و بیشک 70% اهالی را تشکیل دادن جوانان، این از یک جهت یک نیروی نهایت بزرگ، سازنده، فراگیر و از جهت دیگر میتواند در صورت نادرست استفاده کردن این اقتدارهای موجوده، طوری که پیشوای ملت تاکید کردند، با یک خطر اجتماعی، با بحران اجتماعی و ترکشی دموگرافی زمینه گردد. در سیاست پیش گرفته دولت جمهوری تاجیکستان و بخصوص در سمت افضلیتناک پیشوای ملت، توجه به جوانان و زنان یکی از مسئله های کلیدی به شمار می رود و این مسئله در پیام به طور واضح تاکید گردید و از جمله تاکید گردید که در دوام 13 ساله برای جلب جوانان با تمام ساختارهای اجتماعی، بلند برداشتن معرفت آنها، حس وطن دوستی، دستگیری جوانان بالیاقت، فرستادن به کشورهای خارجی برای تحصیل و تشکل زمینه کادری و در مجموع معارف چاره‌های زیاد، برنامه‌ها و سندهای معیاری زیاد قبول کردیم. تاکید کردم پیشوای ملت. سرور دولت در پیام امساله از جمله یکی از دستاوردها از جمله با تاجیکستان آوردن 343 مدال از جمله 108 مدال طلا رو تاکید کردن با یک افتخار و مسلم است که این از جانب جوانان عملی می شود. هر یک مدالی که گرفته شد در سطح منطقه و جهان، این پرچم تاجیکستان را پرافشان کرد، سرود ملی کشور را طنین انداز کرد که در مجموع با اعتراف کشور در صحنه جهانی با یک بلند گشتن هویت وطن دوستی
عینیت شهروندی ملی هر یک شهروند و بخصوص جوانان مساعدت میکنند. پیشوای ملت در پیام امساله از جمله با سرمایه انسانی توجه خاصه نمودند و این سرمایه انسانی استفاده دانش، عقل، ظرفیت با در نظر داشت اقتداری موجوده می باشد. یعنی که این یک مسئله توأم با مخصوصیت تاجیکستان و تمام ساحه می باشد و مسلم است که حتی در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان سمت پراگماتیکی یعنی سیاست واقع بینانه با در نظر داشت اقتدارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ظرفیت اهالی انعکاس شده است. در سمت زنان دختران سرور دولت در پیام تاکید به واسطه نمودند که ما از آغاز استقلالیت با جلب زنان و دختران با ساحه‌های اداری و اجتماعی توجه زیاد دادیم. از جمله تاکید گردید که در طول استقلالیت 256,000 زنان و دختران صاحب معلومات شده با اقتصاد ملی و ساحه‌های گوناگون اجتماعی و دولتی جلب گردیدند. همزمان تاکید گردید که از 41,243 نفر خوانندگانی که این زمان در خارج تحصیل میکنند، خوانندگان تاجیک، دانشجویان تاجیک، 11,000 نفرشون زنها می باشند. معین کردن کوتای پرزیدنتی برای جلب دختران بالیاقت از دهات و نواحی دوردست برای تحصیل به مؤسسه عالی می باشد که تنها در طول 10 سال اخیر 11,000 نفر دختران از این نهاد گذشتند. عائله همچون یک رکن مهمی اجتماعی سیاسی به شمار می رود که در ضمیر فرزند معیارهای اخلاقی حقوقی تربیوی را گوییم که تلقین می دهد و امروز در نظام معارف کشور زیاده از 72% آموزگاران را بخصوص در مکتب‌های میانه کسبی و دبستان‌ها زنها تشکیل میکنند که از یک طرف سیاست جمهوری تاجیکستان یعنی توجه خاصه را به زنها نشان میدهد، از جانب دیگر رسالت زنها را در تربیت به واسطه انعکاس میکند. درباره دستاوردهای جوانان صحبت رفت و این دستاوردها البته از مسابقه‌های به دست آمدند که در سطح بین‌المللی برگزار شدند و از لحاظ آنکه از نقطه نظر کسب استقلالیت نیز تاجیکستان یکی از دولت‌های جوان است و پس از آنکه که استقلالیت به دست آوردیم همچون سوبیکت کامل حقوق مناسبت‌های بین‌الخلقی اعتراف شدیم، پذیرفته شدیم و خوشبختانه امروز در اساس سیاست بسیار مشکافانه، خردمندانه و عاقلانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اکنون تاجیکستان نه فقط همچون یک سوبیکت کامل حقوق شناخته می شود بلکه تاجیکستان یک سوبیکت کاملا فعال در مناسبت‌های بشری، در رشد مناسبت‌های حسنه بین المللی و همچون یک کشور تشبثکار پیشگام در حل مشکلات بشری در حوزه شریکی مشترک، همکاری‌های متقابلا سودمند و کشور پیشاهنگ تشبثکار اساسگذار دیپلماتی آب در سطح بین المللی پذیرفته می شود. بسیار خوب است که ادامه صحبت در همین خصوص صورت بگیرد. بعد از به دست آوردن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همچون یک سوبیکت نوی کامل حقوق با وجود آمد و سیاست درهای کشاده‌رو نسبت به دیگر دولت‌ها اعلان نمود. بله. امروز جمهوری تاجیکستان یکی از سوبیکت‌های پیشاهنگ در سمت آب و اقلیم، پیشگیری جنایت‌های تروریسم و اکستریمیسم، خرید و فروش سلاح، حمل و نقل غیر قانونی مواد مخدر یعنی گردش غیر قانونی مواد مخدر برآمد می‌نماید. بله. جمهوری تاجیکستان از لحظه به دست آوردن استقلالیتش با تشبث‌های بی‌نظیرش امروز در جامعه جهانی یک سوبیکت سازنده اعلام گردیده است. بله. یعنی ما اگر شروع کنیم از هنوز از سال 1999 پیشوای معظم ملت از منبر سازمان ملل متحد اعلان نموده بودند که تروریسم یک ظهورات نامطلوبی است که هم به جامعه دموکراتی، هم به جامعه اسلامی و هم به دیگر جامعه ها نیز ضرر خود را میرساند
و تروریسم وطن، ملت، دین، مذهب ندارد. یعنی این واقعه بعد از 2 سال در ایالات متحده آمریکا یعنی که اثبات خود را یافت، یعنی بعد از اکت تروریستی که در حدود کشورهای ابرقدرت صادر گردند و درک نمودند که واقعا پیشنهاد و تشبس‌های سازنده پیشروی ملت تاجیکان در خصوص نه تنها احترام و اعتقاد حمایه حقوق‌های خود شهروندان بلکه برای کل جامعه بشری است. دیگر پهلویی که پیشروی معظم ملت با جهانیان یعنی پیشنهاد نمودند که بواسطه در سمت آب و اقلیم روانه کرده شده است، خاصتا از سال 2003 آغاز می‌گردد. ببینید 5 تشبس پیشروی معظم ملت در سوی آب و اقلیم بود و آخرین تشبسی که پیشروی معظم ملت در سمت آب و اقلیم پیشنهاد نمودند این حفظ پیریخو است که در مجمع 77 سازمان ملل متحد جانبداری گردید و همزمان سال 2025 به نقشه گرفته شد که در شهر دوشنبه کنفرانسی بین المللی اوید به حفظ پیریخو برگزار گردیده شود و همزمان در نزد سازمان ملل متحد خزینه حفظ پیریخو تشکیل کرده شود. ببینید این تشبس‌ها بسیار تشبس‌های سازنده است. درباره سیاست خارجی صحبت کردیم و درباره تهدیدهای زمان معاصر از جمله مبارزه آشناپذیر تاجیکستان بر ضد همین ظاهرات خصوصا تروریسم و اکستریمیسم صحبت شد و تاکید شد که پیشروی ملت اظهار می‌دارند که تروریسم عموما تروریست دولت، ملت، زبان دین ندارد و در برابر که این چیزها را ندارد تروریست هم گوش شنوا ندارد، زبان گویا ندارد، چشم بینا ندارد. ببینید وقتی که مقدسترین ارزش‌های حیاتی خود را پدر و مادر را قربان هدف‌ها می‌کنیم، پس دیگر هیچ جای انکار ندارد که واقعاً تروریست زبان گویا، چشم بینا و گوش شنوا ندارد. چون تنظیم شده است از جانب سرکردگان هدف‌ها که فقط یک چیز را می‌بیند، همون هدفی که مشخص کرده شده است و از دایره این هدف بیرون نمی‌شود. ببینید مادر با فرزند خود صحبت میکند توسط تلفن، با دیده گریان، دل سوزان، جگر بریان صحبت میکند و با اشک چشم نگرانی میکند که من تو را 9 ماه و 9 روز در بطن خود گرداندم، تربیت کردم، به دنیا آوردم. امروز مادری که به این سطح را آورده رساند، تو همین مادر، همین مقدسات خود را قربان همین هدفها میکنی. سوال میدهد به فرزند. یقین میتوان خلاصه کرد که دست و پای تروریست، چشم تروریست، گوش تروریست، زبان تروریست بسته شده است. نه فقط یک چیز را میبینیم، اون هدفی که مشخص کرده شده است. خب تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی به همین ظهورات نامطلوب که وبای عصر اعتراف کرده است همیشه مبارزه آشناپذیر میبرد. بیاید ادامه صحبت رو در این خصوص ببخشیم. وقتی که سخن درباره تروریسم و خطرهای معاصر می رود، باید ما دانیم که یکی از عامل‌های منفی جهانی شوی این دور شدن یا شفاف شدن سرحدهای ملی، تشکل یافتن یک ارگانیسم یگانه اقتصادی و فضای یگانه اطلاعاتی می باشد که نوابسته از سرحدها، معیارها، محدودها تمامی مانع‌ها را عبور میکند و به ذهن هر یک نفر تاثیر میرساند. و در همین زمینه یکی از عامل‌های مؤثرترین گمراه ساختن جوانان این مغزشویی به شمار می رود که در زمینه ندانستن فرهنگ ملی و آن ارزش‌های تمدنی هزار ساله‌های تاجیک یک مخصوصیت آریایی و فرهنگ والا صورت میگیرد. جمهوری تاجیکستان از آغاز استقلالیت وقتی که با جنگ شهروندی با عنصر تروریسم بین المللی و افراطگرایی دینی روبرو شد، این مسئله را از روز اول یکی از جنبه‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی خود قرار داد. و طور اینجا تاکید گردید جامعه جهانی این صداها را دیرتر شنید و ما اولین کشوری بودیم که از 20 ایول سال 1998
пешниҳод намудем то дар атрофи афғонистон як камарбанди амниятӣ бунёд гардад то маҷмӯи хатарҳое ки аз ин кишвар бармеоянд дар сарҳад безарар гардонида шаванд. ва ҷанбаи дигари сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар мубориза бо ин падидаҳо ин рӯ овардан ба фарҳанги миллӣ ва тамаддунсолори миллати тоҷик мебошад ки тавре пешвои миллат дар паём таъкид карданд танҳо дар соли 2023 15 пешниҳоди тоҷикистон ба фарҳанги моддӣ ва ғайримоддии умумиҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардид ки ин аз як ташаббускорию пешоҳангии кишвар дар самти фарҳанг, маориф ва илми ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад ва ҳеҷ имкон надорад ки миллате ки дорои чунин таъриху тамаддун мебошад намояндагон ё фарзандону шаҳрвандони гумроҳ дошта бошад. ва ҳамаи ин дар заминаи анамун бозиҳои бузург, рақобатҳои геополитикӣ ва унсурҳои муташаккили ҷаҳонишавӣ дар самти технологияи иттилоотӣ, коммуникатсионӣ, таъсиррасонӣ ва махсушӯӣ сурат мегиранд. ва агар мо ба сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар тӯли истиқлолият назар кунем, бахусус дар самти пешгирии хатарҳои муосир, мо бояд гуфтаи сафири Норвегия дар созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупоро Эди Кай ки моҳи октябри соли 2001 садо дода буд мисол биёрем, вақте ки дар рӯзномаҳои ҷаҳонӣ хабаре нашр шуд ки Тоҷикистон низ ба муборизаи дастаҷамъонаи зидди террористӣ дар Афғонистон ҳамроҳ шуд. вақте ҳамин хабар дар оғози ҷаласаи созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо баргузор мегардид, паҳн гардид, сафири Норвегия пеш аз оғози ҷаласа гуфт ки иҷоза диҳед ман ҳамин ҷо як нуқтаро таъкид кунам. ман ҳамин хабарро хондам, аз як ҷиҳат гӯё чизи хурсандиовар, лекин аз ҷиҳати дигар мо бояд донем ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози истиқлолият бахусус 7 соли охир дар саргаҳи мубориза бо терроризми ҷаҳонӣ қарор дорад. яъне мо бо Тоҷикистон ҳамроҳ шудем, ҷомеаи ҷаҳонӣ, на Тоҷикистон ба мо. ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки заҳматҳои Тоҷикистон дар ин самт қадр мешаванд ва ҳамзамон ин заҳматҳо натиҷа медиҳанд ки имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ рӯ овардан ба ташаккули заминаҳои меъёрии ҳуқуқии мубориза бо терроризм, муайян кардани мафҳум, хусусият ва шаклҳои он бо як шакли ҷиддӣ бо суръат ҷараён дорад. зиёда аз он дар ташаккули ниҳодҳои дастаҷамъона ва ҳамоҳанг сохтани амалҳои кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ бар зидди ин хатарҳо ва аз ҳама муҳимаш дар аз байн бурдани заминаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии терроризм Тоҷикистон пешоҳанг мебошад ки ин ташаббусҳо моҳияти сиёсати хориҷӣ ва дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифода мекунанд. ва бояд як чизро таъкид кард ки имрӯз кишварҳои абарқудрат бо дарназардошти манфиат ба дипломатияи вазъиятӣ рӯ меоранд. яъне ки вобаста ба вазъият метавонанд ки майлони самти сиёсати дохили хориҷӣ ё ҳадафҳои худро тағйир диҳанд. ва ҳатто баъзе кишварҳо аз ин ташаннуҷи байналхалқӣ манфиат мебаранд. лекин махсусияти сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар устувор будани он аст. ва вақте ки мо аввалин шуда дар бораи хатари терроризм садо баланд кардем, мо дар бораи моҳияти ифротии ҳаракати иртиҷоӣ садо баланд кард соли 1996 мо то ҳол ба он устуворем. яъне махсусияти сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар устувор будани он таҷассум меёбад ва ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози касби истиқлолият, аз аввалин баромади сарвари давлат аз минбари Созмони Милали Муттаҳид ва то охирин санади консептуалии сиёсати хориҷӣ таъкид мекунад ки ҷумҳурии Тоҷикистон тарафдори боло бурдани мақоми Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ниҳоди танзимкунандаи муносибатҳои байналхалқӣ ба шумор меравад ва имрӯз шиддат гирифтани муносибатҳои байналхалқӣ анамун аз нав тақсимкунии ҷаҳону мусаллаҳшавӣ бо шитоб ва рақобатҳои геополитикӣ натиҷаи буҳрон ва заъфи ниҳодӣ ба шумор меравад ки
метавонад дар оянда ҳатто аз ин ҳам паёмадҳои манфиро ба бор дошта бошад. Ва ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз садои аксарияти ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам дар самти пешгирии хатарҳо, ҳам бартараф кардани масъалаҳои мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳам рӯ овардан ба фарҳанги инсонӣ, маънавиёт ва аз ҳама муҳим роҳи ҳалли ин мушкилот, яъне муборизаи дастаҷамона ва ҳамоҳангии амал даъват мекунад, ки махсусияти сиёсати хориҷӣ ва дохилии онро таҷассум мекунад, ки аз ҷумла дар паёмҳои солона таъкиди сараҳи худро ёфтааст. ташаккури зиёд. мегузарем ба он масъалаи терроризм, экстремизм, ки сухан дар ҳамин ҷо нукта гирифт. дар маҷмӯъ гӯем террорист ҳамчун як абзор истифода мешавад, абзори амалигардонии ҳадафҳои дигарон. хуб, устувор мондани Тоҷикистон дар сиёсати хориҷӣ яке аз унсурҳои консептуалӣ ва принсипалии ҳукумати Тоҷикистон аст, ки ин албатта қобили эътироф, пазириш ва таҳсин аст. барои суҳбат, барои ибрози андешаҳо ташаккури зиёд ва умед аст, ки бинанда аз суҳбати мо шумо бардошт мекунад, ҳам дар масъалаи фирефта нашудан ба ҳамин таҳдиду хатарҳои замони муосир, шинохтани онҳо, ҳам дар самти боло бардоштани маърифати ҳуқуқи худ, ахлоқи худ ва дар ин замина масъулияти шаҳрвандии худ ва дасти созанда доштан дар ободии Тоҷикистони соҳиби истиқлол. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки суҳбате доштем бо Амриддин Шариф, номзади илмҳои таърих, омӯзгори факултати муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, ва Некрӯз Қодирзода, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, омӯзгори факултати ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. суҳбати мо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.